Zo revelation kaltangin si Baivek ule kumsang hi somni pakhat Ratu Junior Idol Season 1 result puan hun kan lau theng tereng mai ama sahin kan contestant te zong chunga lom thu kan soya tin kan contestant te du sak taka minlo en saka minlo vote sak tu te chunga lom thu kan soi bokani result kan siam dan hi channel lama vote tunga le judge te vote changa khai kho mani ole Ratu Junior Idol sang hi somni pakhat kan buat sai the nana sum le pai tho tu te chu Valelwati Store din Tharveng Ratu Somte Variety Store Ratu Bazar Kon GC Foods Industry Zemabok Aizol Jacopador Ratu Bazar Kon Maki Mizador Ratu Dorkon Teremidor Ratu Bazar Kon Makhumidor Ratu din Tharveng R&R Collection Ratu Bazar Kon Mizoram Rural Bank Ratu Branch Ratu Junior Idol Top 5 kan than chhuate hian inzai video karni chhungin inron thon leanga me ni khada changani sompali inkara inzai video submit nge turani season 1 na ang thawin mi pui vote le judge te vote mangin result kan siam le donani kum sang ni somni pakhat Ratu Junior Idol in hlangkai te ming kan puang tonga top 5 a hian vote inanga noma wangin paruk kan nei ta a an vote mu tamdanin dot ni chuang lovin an ming hi kan puang donani hengmi te hian ni malsom tluangi tabithi le rinzwali lelbiak hlui ramdin moi priscilla h lel thazwali heili le rohlui te anni top 5 a in hlangkai te kan lom puin angkal le zela tura du sakna kan hlane tlingzo talo te po lawin zir so sawa inti siak na bot sai le huna thiam zo ka inlan turin du sakna kan hlan bokani thirtu zongzong te chunga kan loma kan channel te milo subscribe sakvek turin kan ngen bok seuni